Anya laki din! Kumusta nga iti pa nag-apply mo iti trabaho iti abroad, Samuel, lakay? Dandanin malpas ti papeles ko, presi bakit? Nasayaat nga rod no kasta, Samuel. Dakulan ti gastos ta iti pa nag-abroad mo. Uwin nga ron. Nalakok pa yun di talo bakak. Saan na bali, lakay? Mabawi tantulat ta dagiti nagastos ta, apaman nga addakan ton iti abroad nga agtrabaho. Adda naguni alata iti ror bakit? Adan sa matagtatakaw. Un nga agpaiso, lakay. Amangan no addag sipsipot ka data. May bit lang. Inak kita no adda tao di tarwar. Ay di kan rumrumwar, Samuel. Rabi una yan. Amangan no agtatakaw nga agpaiso da itay. Kadangran na ka. Nay, ingat kat katawa am Amalia. Itay ka pa nga katawa. Nagraraman. Agraraman. Asinaw ti agraraman na sa sawom dita. Dadya Samuel agraraman na maka-abroad. Ngalaki din aya. Dahita manin agdilaw ti araramidang. Agasam, agabroad ka nun iti mabeet. Kasanaw ti panakamom iti dayta. Nangag ko pagsarsaritaan dang agasawa iti rabe Nagiyabang. Ay. Tanangam dayta pa nagsasawom Amalia o. Anya ko mano agabrod ni Samuel. Anya ko matipakasiknam iti dayta. Para makita ano maka-abroad mo lang, dadya Samuel. Anya. Agabrod ka mo't gayam, Samuel, kaanakan. Kano nga iti flight mo? Nakamuan nyo nga agabrodak ang Tijuana. Basta, adda nakaamwa ka tao nga agabrod ka. Naay. Naglaingan no asino man day siya chismosa. Da kami lang ka ni Presi ti makaamo nga agabrodak ah. Kat pudno nga rod nga agabrod ka, Samuel, kaanakan. O nanti. Hangam. Madamak pa lang agipagpag na iti papeles ko. Ay, mayat dayta na panunot mo, kaanakan. Sapay la ko mga rod ta makatrabaho kan ijay abroad. Saan nyo pa lang warwaras nga agabrodak? Diyak kaya ta maamuan ti kaadwan ti panagabrod ko. Uray no saan ko nga istoryaan ka dagiti karo ba? Amudan nga agabrod ka. Anya? Wen kaanakan. Amudan amapan ka agtrabaho ijay abroad. Anya lakit din ay. Nagpartakan ti damag. Asino nga nga taday dya chismosa wano chismoso. Naglaingin nga agsaagap iti istorya. Adda si mangput asubre, Samuel, lakay. Oh, adtoy. Kuramat asubre. Anya daytoy? Lukatam ano, anya day ta asubre. Mabit lang talo katak. Ne, apay. Anya tinabasam di ta papel, Samuel. Yes! Mapanak ka no iji embassy. Maala kong jivisak bakit? Anya? Wen! Daytoyin jinabayag ngor orayan ta. Simang putin jivisak. Agabruda kon iti kabitan na panawan. Ay na, kablawan ka, Samuel, lakay. Adda naguni ang latay terwar bakit? Unngag paiso. Adda nga tatao di tarwar. Mabit lang. Inak kitain no adda tao iti terwar. Ay sumardeng ka mga katawa Amalia. Nagalasti lang am o. Magkumaano na po daw dayta ko mau. Nakangingisi mo. Nita, Anay ikaw. Aping agsipat ka kay o. uray nang isit igugut ko tanapin tasak mouth, Freddy. Nagalas. Tay, Ti dila ti chismusa ah. Kasla dila ti pusa o. nita, Anay ko manay. Unay mo dato yun. Sipat to. Nagsakitan ti pingping ka o. anyat makitkitam kanyak, pusa. Wah. No comment oh. No comment. Sinalbag ka lalaki. Idilig na kinin iti pusa. Anyat kat katawa maya. Dadya Samuel at agraraman. Apay manin ni Samuel akaro ba? Simmangpot kanuki din dya bisa nang agtrabaho ija abroad. Kasano ti panakamom iti daytangay. Nangag ko'y dilim mabasak ija balayda. Ay, una yan. Naglaingin ti radaramaw. Mangag mo amin asaritaan ti karo ba? Kas kalaglap-lapayag nga asaw. Oh. Nita, Anay ko manay. Nagsakitan ti robak. Oh. maminsan pa nga idilig na kiti ayop. Saan lasipat ti maramanam kanyak? No dikat left and right akong tar. Anya?
Alam ka no, matanjay bisa mama pa nagtrabaho iya abroad, Samuel Barauk. Nakaamo nyo na alak di visa, Uncle Berting. Naamuak ka na giti ka Aruba, Barauk. Nay, nagpartakan ti damag. Dua kami lang kani Presi ang makaamo nga dan visa ngagtrabaho. Day tamot ti na ipalapayag kanyak, Barauk. Kahit asawan day ta, dandanikan mapan iya abroad. Ay, maulawak at talaga, Uncle. Ay, maulawak. Ha? Kasano nga din nakaamo na alak kong ti visa? Kit awan mo't nang ibagaan may. Ay, karkar na dati ang mapaspasama ka. Mas dawak at talagan bakit? Anyat pakas da awam, Samuel lakay. Dua talaga nga makaamo nga dan visa nga agtrabaho di abroad. Ang gamapay ngay. Amumot na lagi ti ka Aruba tayo. Asimang putin di visa. Anya, Asino nga tagi warwaras iti day ta damag. nakaskas daaw nga agpayso. Awan met tinangistoryaan taan na alam mo, Jevisam. Naglaingan no sino man day di chismosa. Kat, kaano ka amapan gumatang iti plane ticket mo? Agsapulak pa lang itinala ka a plane ticket. Sana balay. Saan mo't nga gap-apura di employer kayo di abroad. Adda manin naguni alata ijerwar Samuel lakay. Bayam, abangan mo aso lang day tang umararubayan. Ay, ang bagay lo. Bagtay. Asino ti bagtet? Sika! Kung manatawa ka man ng may isa. Ano ikaw? Pwede nanog mo ti matangay. Napistitsan ti bukal-bukal ti matak. Oh, yung unay mo dati, nagsakit. Oh, Pisang tupay tarupam. Bagtit ko nam kakanyakon. kasano? Tay ka pa ako manatawa. Kat katawak dagiti agasawa nga agraraman. Sino nga gasawa sasawom nita? Asino pa'y kuma? Da presi kan Samuel Kita pa katawa mi dangay. Ay na agraraman na talaga dagiti nga agasawa. Anya kumangay ti igatang da iti plane ticket da. Ha? Potom da ito nga imbagakan ka Friday. Sana matuloy ti panag-abroad ni Samuel. Tawang kwartada. Adday ta ka man ng aginlalay nga kunak. Apay nga minapakibibiyang ang idaya. Nagdagsentri nam kadakwada nga gasawa. Pangasdaki di Wino, umapal ka kadakwada. Ay tukak! Apay ko mga palakida ka napimpintas pa ti biyagtang misuda. Anya? Ada nagdakala TV ta. Ada 2 doors RF ta. Ada washing machine ta. Ada pa'y oven toaster ta. Ada pa'y microwave ta. Ada pa'y shower ta. Aircon langan tawan diti balay ta. Naay, Saan lang ada kita tadda diti balay? anya pa ngay. Naka-tiles ti balay tayo. Ti banyaw kan lababo ta. Aminun. Anya? Original pa ti chinelas ko. Nya laki din aya. Iraman na pa di chinilas na. Katalaga mat. Iso di mo ibagbaga nga umapalak. Taado ti arwatan kan kagawaan ta diti balay. Original agraman underwear. Anya? Oh, kumusta nga Samuel lakay? Adda nakitam analaka a plane ticket? Ay, nagninalakit din ay ti plane ticket bakit? Iswa sa anak ka nagpabuk. Kurang di kwartak. Parikot nga agpayso day talakay. Pagutangan tayo iti kwarta. Tapno magatang ko di plane ticket. Naalak ngagpayson di visa. Ngamawan pa mo plane ticket ko. Awan met nga rod amok apagutangan ta iti kwarta lakay. Anya nga tano. Ay sinalbag. Adamanin naguni alata ijerwar bakit? Wan nga agpayso. Anya ngay nga taday jay. Ay nakitay. Ang mga nuad na tao nga umararubayan. Ay, piman mat. Piman na talaga. Ay una yan. Lumawat abot tagong mo no agkatawa ka. O, apay ka di man na ya. Agin na abroad. Awang magayam kwartada. Anya laki din ni Amalia. Dahil taman ng ting kasipsiputan. Anya kumangit ibibiyang mo kadakwada. Ay, di nakman pakibibiyangan. Nakapangpangas na dya, Samuel. Adan visak. Ngamawang pa'y plane ticket ka. Kung kunanaki din. Kasano ti pan nakamumiti day tangan. Nangag ko nga imbaga ni Samuel. Agraraman na dya tao. Kay, kaano nga iti flight mo, Samuel Barauk? Eko, anya lakit din ay. Apay ka anakan. Kasla masiksikuran ka. Tunggal adda masabat ko. Damaganda no kaano ti flight ko. Anya? Kinujak pa nakagatang iti plane ticket ko tanagmina.
Ay, kunak man no napan ka imutang iti paggatang mo iti tikit mau ka anakan. Nakaamuan nyo ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket ko? Adda nakaamuak, amapan ka kano umutang iti paggatang mo iti tikit mau. Anya? Impagarob ko mo na nakagatang kan iti plane ticket mau ka anakan. Naglaingan no asino day dya chismosa. Kasano ti pan nakaamuna ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket? Ay, maulawa ka presi bakit? Ay na maulawa ka talagan. Ay, sus, ingkang pa-check up iti doktor lakay. Ang mga no high blood ka. Sana day tati pakulawak. Anya ngay nga rod lakay. Kasano nga mo dagiti karuba ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket? Kasano nga ang muda dayta? Kadwa tamot lang ang nagsarita. Una nga rod. Ay mas dawa ka talagan. Aguray ka. Juan, husto. Mayat dayto ang napanunot ko lakay. Anya day ta na panunot mo bakit? No sa anak nagbidot. Tao di umar-arubayan dito'y balay. Saan kat nga aso? Anya? Agsagana itaday di at chismosa no asino man. Sigurado a pagbabawyan na ti umarubayan dito'y balay. Kasi bakit? Addan paggatang ko iti plane ticket. Pinautangan na kajibak na nga kabagyak. Nasaya at nga rod no kas talakay. Makapan ka ni abroad. Wen bakit? Inton bigat mitla... Adda manin naguni alata ijerwa. Di ka unay agsasaw. Adda nakasagana a palabog itiruar. Sigurado. Anay ko nagsakit. Nakita? Sige, umay ka lakay. Inta kitaan no asino day dyan. Ay sinalbag ka, Amalia. Si kaamot gayam ti umar-arubayan dito'y balay. Agnakam kaitan at chismosa. Inggagarak tinangikabil itinagadualan sa iti arubayan. Tapno mapalabugan ka. Pagkawanan nak Samuel. Kastamot kan ka, presi. Ay agnakam kaitan. Chismosa. Dayta ti maganab mo. Pagkawanan na ko na. Diya ko nululitan tinaramid ko. Ipanda ko ni hospital. Tapos sana ka matitanong. Sapay aglat-lat itilan sana badgakak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.